уроженцы и выходцы из села Оркуста читают молитву. Это обязательный ритуал каждой встречи односельчан. По сравнению с предыдущими годами, сегодня на встрече заметно меньше людей. Этому способствует и пандемия коронавируса, и то, что стариков, родившихся в Оркусте, с каждым годом все меньше. Biz her vaqtda kebek koruşuğumuzu keçiremiz, boynumuzun borcu. Kelip geçmişte olgan bütün ecdadlarımızı anıp dualar okuduk. Allah'a şükür. Gene de nesilden nesilge bu koruşuvlar devam ete, keçiremiz. На встрече оркустинцы отдыхали душой, пели песни, танцевали. Для гостей встречи организовали концерт. Старики делились историями о прошлом и о том, как изменилось родное село. Ben 1934 yılı 10. April'de doğuldum. Urkusta'da 6. bala olup Horandamızda. Evimiz bana bir yerde 50 metre abirde Baydar Mahallesi'nin ikinci evi, numara 2 idi. 1971 yılı babamla beraber geldik. Aselet görmeye. Evin tamında, çırçında Kur'anlar saklagan eken tab 20. yılı. O Kur'anları bekim taparmız, görerimiz deyip kesek evimiz yok. Evimizi bozup, abında su ambarı, vodохранилище kurganlar, bütün taşını taşıganlar. Старики, рожденные в селе Оркуста, с годами уходят, но их дети и внуки не забывают родные места. Мен bu köye her yıl kelem. Mında mim anam, babam, karbamlar bu köyde doğanlar hepsi. Anamın evleri var abi aşağıda. Abi mahallenin aşağısına. Us var tura evleri. Babamın kişileri o tepe mahalledeydi. Onların evi yok. Anam, bitam harbam, hepsi Urkustalılar. Urkusta degende prям her vakit ağlap aytadılar. Pek çok haberler, pek çok cenk vaktinde olgan hikayeler, pek çok denegendim. Көңілім hoş olay her vakit denegende. Onun için de onların hatırısı için bir Yasin okuyuk, hatim ettik, onları anayıq deyip Urkusta'ya geldik. До депортации село Оркуста было крупнейшим в Байдарской долине крымско-татарским селом. Но после депортации 44-го ситуация изменилась. С годами стало меняться и само село, которое переименовали в Передовое. О прошлом здесь напоминают руины мечетей, а старинных крымско-татарских домиков практически не осталось. Halkımız toplu vetanға қайтқанда bu Ahyar'ın etrafı kapalı edi. Yani yibermeyediler bir evlerine. Onun için köyden çıkan nesiller ular başka yerlerde kaldılar. Son mında 12-13 horanda gelip yerleşti. Yani 12-13 horanda yaşay köyde. Одна из вернувшихся в родное село Лимара Кайбулаева. Она живет в Оркусте уже 30 лет. Анам Уркуста кöyünde pek asretlik çektiler sürgünlük vaktinde er Allah'ın günü ağlap hatırlaydılar. Ne vakit biz koyumuzu göreceğimiz, nasıl koyumuzu varıp yaşamağa pek avezet ediler. Mına 91. senesi biz Urkusta'ya koçtuk. Ebet ev satın almaya koçadı. Ama uçaska alıp ufak evcik kurduk. Men pek memnunum. Anamlar mında gelip öz köylerinde yaşaganlarını. Где бы ни жили оркустинцы, они помнят и любят родное село.